Manipur Top Channel की माइकैदगी मरुओइबि इ पाउसं मियामना थमजरी अहनबदा तोखाई तोखाई लेइनरम बीजेपी की एमएलए सिंह पुना वातनखरि हानगी सीएम बिरेन अमुहना सीएम ओइरकपि याना लेरि बीजेपी की एमएलए सिंह कांग्रेस पार्टी का पुनसिंदुना लेंगाक सीएम नबो होनब लेति बीजेपी ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒꯅꯤꯊꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯔꯥꯒꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯁꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯅꯤꯊꯣꯏ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯇꯥꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯂꯕꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯤꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯀꯨꯟꯒ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯁꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ मरक्सिदा सेंटर की बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की कोऑर्डिनेटर्स बीजेपी की स्पोक पर्सन समित पात्र इम्फाल लाक्तुना हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन स्पीकर टी.एच. सैत्रबता एमएलए खेमचान मणिपुर गवर्नर अजय कुमार बाला उनबदा नतना चुचामपुर कांगपोकपीद चतुना बीजेपी की कोकी एमएलए उनखी मदुगी इम्फाल होटल बीजेपी चटमीनरीबा तोान तोान पॉलिटिकल पार्टी की एमएलए उनदुना मखोय मखोयगी वाखलोन उनखी तौबतबु समित पात्रना मणिपुर लक्लंबा अदु हौजिक कुकी अमदि मैतेयनिगी मरक्ता लैरिबा क्लासेस असिबु संगताइनबा अमदि नेशनल हाईवे सिंग फ्री मूवमेंट ओइना चटपा याननबगी दमक्ता वरी सनबा लाकपनि हाइना एमएलए खरना मीडियादा फोंदोकपा लेखि अदुबु समित पात्रना इम्फालदगी हनख्रबा मतुंग बीजेपी एमएलए सिंगी मनुंगदा तोंगान पॉलिटिकल सेंस अमा लाकपगा लोइनना एमएलए सिंग पुनसिननबा होनरखि मदुगी मतुंग तारकपदा सीनियर बीजेपी एमएलए निपान उनदुना वरी सानरबा मतुंग ngasi पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा बीजेपी की एमएलए सिंग पुना पुनसिनदुना अनौबा लेंगा अमा सेमननबा थौरांग तौरे हाइना फोंदोखरि प्रेसदा फंगबा अवांग थाकी पावगी सोर्स अमना हाइरिबदि हौजिक लैरिबा मणिपुरगी वेब राजनीतिगी तंगतादबा फिबम मसिदा करिगुंबा प्रेसिडेंट रूल असि लाउथोकलगा मियामगी मिहुतना सेमा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लापा तारगदि हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अमुहना चीफ मिनिस्टर ओहलक्पा याय हाबिसनि सोर्स असना मखा ताना हाइरिबदि बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंह बीजेपी एमएलए सिंह मनुंगदा लैरिबा यानदबा अमदि जयनबा सिंह असि खुदक्ता तोलगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमगदबनि मणिपुर असेंबलीबु एनिमेटेड सस्पेंशन थमलकपसि ngarang मे 13 दा था अहुम मपुंग फाख्रि करिगुंबा प्रेसिडेंट रूल असिना मखा चथरकपा तारगदि तंगाई फदना असेंबली डिसॉल्व तौरगा प्रेसिडेंट रूल लेगदबनि प्रेसिडेंट रूल मखा तना चथरकपा तारगदि इंग्लिश सिंगनिगा 19 की अंगन मसरकता पांगथोकदोरिबा 18 सुब मणिपुर विधान सभा मिखलदा बीजेपी तुरा तुरकपु याबगी फिबम लाकपदगी तंगाई फदना बीजेपी लेंगाक नत्रगना बीजेपी न लुचिंग बलेंगा अमा सेमननबा थौरांग तौरकपने हाइरिबा सिगी हिरामसिगा मरी लेनना ngarang पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा बीजेपी स्पोक पर्सन असु ओइरिबा लमलाई केंद्र की एमएलए खोंगताबम इबुमचान हाइ ngarang बीजेपी की सीनियर एमएलए निपान गोइबा मिफम पांगथोकतुना सेंट्रल लीडर सिंगना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहनना होटनरिबा सिदा मतेंग पांगनबा खनखिबगी मतंगदा ngarang सीनियर एमएलए तरेना मियामदा पावनोखि हाइरो केंद्र की एमएलए राधेश श्यामदी मसांगमदबदगी ngasi की पावगी मिफम असुदा सरुक याबा ngamdri हाइना फोंदोरखलि माना मखतन हाई मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट में लेहन यानबा सेंट्रल लीडर सिंह इंग तपा हंजिलंगनबा कन्न होनरि खुदम ओइना नेशनल हाईवे सिंह फ्री मूवमेंट लेहननबा होनबा आईडीपी सिंह मसागी मयुमदा हंजिनबा यानबा होनबा मदि इरांग थोकलिबा फुरुप अनिगी मरक्ता ओरि साना थोकतुना इंग तपा हंजिलंगनबा सेंटर असौबु थौदांग लौदु मिफम पांगथोखलि तंजा असिदा मणिपुर लैरिबा प्रेसिडेंट रूल था अहुम फजिलक्लि मरम मदुना सेंटर होटनरिबा असिदा बीजेपी की एमएलए सिंसु करी मतिंग पांगसिनु याबगी हाइबदु खनखि मिफम अदुना कनाबु लीडर ओइना खनगनी हाइबगी मतंगदि खनखिबा लेति लीडर खनबदि बीजेपी की लैरिबे एमएलए मयामना लेपकदबनि अदुबु बीजेपी की ओइना लीडर खनबा मतमदा सेंटर लीडर सिंगना खलकपा लीडर अदुना याने सेंटर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनबा होनरक्लिबसिदा मतेंग पांगसिनबा हाइना मिफम अदुना लेपनखि मियामनसु पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमलकपा यानबगी दमा इंग तपा हंजिलंगनबा होटनमिना सेनसु फोंदोखि
Nakal amaromda ngasi BJP Manipur Pradesh na thadorak pachiol amada social media amadi news channel khada BJP gi MLA singna Congress party ga pullaga sarkar semlaba yai haina sandorak liba paw yumpham yaudaba aran paw mani BJP na Congress party gi hiram amataga punnuna sarkar semlaba khanaki bu wapum amata laiti haina phongdorak li hainsu paw mun makhatari amaromdana Tangkhun Nagalong na Kuki Village Sipsing Kaudun Siruli Festival da Akai Bipi Yaba Makalamata Kitabak Satabi Yaro Hekri. Tasigi Kundegi Hauduna Kungamari Power Pangtokadoriba Siruli Festival da Akai Bipi Yaba Hiram Amata Kitaba Amada Satabi Yaro Hena. Tangkhun Nagalong na Urkur District Manungsan Mada Kundalaita Adun Lady Bukoki Kul Singi Village Sipsing Kauduna Pangki Bamipam Akan Mawapun Sankri. Tasigi Taraga Matuda Kukizo Beles Volunteer Eastern Zone Urkul District Pangtokadoriba Siruli Festival da Tampak to Kundalaita Aduna Lady Mitay Miam na Kuki Kulamadi Kuki Lady Territory Sing Powduna Sarugiabi Yaru Hena social media Tadoraki Buapama Duga Madi Lena Yaning the Bapungok to Nangasi Pangi Bami Pamaduda Sarugiaki Tankul Nagalongi President Media Anga Waris Hanaduna Pungorakoda Kamzongoma the Urkul District Hadiba Mapamasi Tankul Nagalong Nakonba Jurisdiction Money Thasi amada Siruli Festival Gamari Lena Pankiba Mipamada Tankul Nagalong Nakonba Jurisdiction Single Lady Bamioshina Gariguma Makalamatagi anti-social Oiba Tabak Sataduna Festival Sida Kaiva Piravadi Madura Tulapa Apapatagi Palmasana Puguda Benihina or at Loki Balekrabani Madam Maduna Ngarang Pangtoki Bami Pamadura Koki Village Mangagi Sipsing Kauduna Makalamatigi Yakai Tingai Tabak Toram Amata Tankul Nagalong Nakonba Jurisdiction da Satabi Yaro Hen Akan Mawapam Tamki Hena Fundurakli Mana Makatan Hai Festival Sibu Yaw Lakwa Miyamna Mi Paine Oidi State Force Samadi Tankul Nagalong Akan Basuksin Torang Lokana Basem Sari Maitei Habalati Furukudi Makimi Shinga Pangtokadoriba Festival Sida Singnaba Mata Laitana Sarugyaduna Festival Su Mapung Pon Biu Hainasu Magna Levak Miam the Apple Torokli Makasa Tarakpo in a top of Palm Namkai AR Kotakuki Yuzi Tarasiri Indiamas Memar Namkai Manaki Kengzoi Bloki New Samtal Kulmanakta Yumzakasanumiki Atin with Assam Rapulska Kapna with the cookie Lalhawani Singa Tarashi Hedi Yamlavakulai Singamasum Kaiba Bamasaksum Pang the Hedi Manipur Police the Gipang what has an Eva Pound High Mapamadura Kulai Paiva Kuki National Army Burma KNA B Nisingaba Lalhawasina Hausuk Satariba India Masum Margingam Kai Sambal Kabagi Tabasida Ayat upon to Onanaba Masum Aki Kang to Onanaba Honari Haiba Aknaba Pa Omapangadi Assam Rifles ki team Amana Mapamadura Sanki Assam Rifles ki Kangbu Duna Mapamadura Sanction Matamda Kokila Lawasinga Duna Akan Mamong Noy Kapsilaki Kuda Adura Assam Rifles na Kut Anbada KNF B Nisingaba Lalawasinga du Shikibin Hedi Kutokna Badu Sarana Punkwaya Maram Sataki Hedi Sirable Lalawasinga du Gimanaki Yamla Noemas Noe Marukia Fort Panki Asibaksang Singa du India Manung Puraktuna Lokapam Topo Torang Singla Kodoribra Natragana Nam Kai Tain of that Webana Burma Manung the Oina Puki Kedra Haiba Sapsan Habangam Trihedi Amarum the Indian Army Eastern Gamana Topa Statement of the High Sandel District Hengzoi Bloki Manungsanba New Samtal Kunmanak Kulai Biba Krasatok Sintore Heba Akaknabi Intelligence ki Paukumodigi 3 Corps ki Makada Ladiba Assam Rifles ki Kangbu Mana Yum Sakasanumita Akanaba Operation Sataki Sadaki Operation to the Assam Rifles ki personal singadu Namna Lalhabu Singadu no Kapsulaki Amadi Kuda Aduda Assam Rifles ki Makedigisu Kut Hanbadagi Akan Mamona Kutonaki Haina Isdan Kamangi Warul Aduna Supungdurakli Kutona Badura Kulai Pipe Tarado Hatpagam Kiamas Mashingam Laban Wemusumaru Singadu Fort Pagam Kibin Hedi Operation Adu Narang Pau Sataki and Spali Taudu Odur Siki Singadu Karama Sumako Yaming Mata Kamgam Danadi Paugilikuna Manati Assam Rifles ki personal singi Kutta Lake Kulai Pipe Singdu Myanmargi PDF Kapunba Kuki National Army Burma KNA Bigi Miyushing Habigi Tazable Hedi Nakalamaramda Garangi Taudu da Lanhawashing Nangam Kai Lanslaga Lamda Masita Satarakli Pikian Kangan Bamasum Apun Bigi Sakan Machine Narakli Heva Mayexing Takli Angamba Singmai Singamasum Sambal Kadra Bangam Kai Singashigi Kudong Sabalaruka Transnational Militancy Kutangsinga May Yangshin Bugumna Tokla Hedi Panmayabad India Amadi Myanmar Lona Balabas States Mariga Namkai Puliba kilometer Lishingamag Satrukani Fugu Humdoi Pulap Oina Sambal Kana Batabak Lakotuna Lakoda Cookies of Fruki Mioishing Mapung Oina Akan Mamonda
येक्तुना लैरिबने इंडिया की मणिपुर म्यांमार किलोमीटर 394 सांगना ngamkhai punbagi manungda Tengnopaul district ki manung chanba more area da kilometer 8 hena sambal khaba roiba guluina kuki jauksingna khundawa chandel amadi Susampuna singam mafam singda sambal khana bohona bada apan bapirakpadagi Tengnopaul kamjong amadi urkulomda hana sambal khana bathabak sing lakholibani Myanmar gi kuki jau gi miyoi sing khulai paibi sing sangsilak pagaloina drug amadi kusukulai sing pusla I haina thajanariba Myanmar ga taina Susampur gi sarukta mamangi sahida ngamkai sambal khana bathabak lakholubada kuki jau nupi singna irang hauduna talakhiba lakibani ngamkai sambal khabada yetpada natana ngamkai paringda police ki post sing thamna bohona badasu kuki jau gi lup sing akan mamongda yelakhiba su lakibani ngarang thokiba thawduodu ngamkai sambal khabigi thabakta yelakpaga mari lainabani habigi singnaba lairabasu sapsaba maramdi khangdri adomoina ngamkai lanchilaga Assam Rifles da nomai kapsalakpadagi khut hanbada miyoi 10 sibani habadi Indian Army gi Eastern Command sapsana social media da phongdorakli Seraksida Manipur gi tungan mafam singda security force na sathaba thijan humjin bigi thabakta lalhaubani amadi khulai paibani haiba miyoi sing fokat pagamkri amasum haukiba leva pokpa numita Susampur district ki Saikot khundagi CKLA UPLF Nansu group ki miyo ema kurai konan security force na 9mm ki pistol amaga konan fort ki basulai krabani amarom dana ngasi Guwahati da mi pampang tokodori koki MLA sing CSO sing arm group sing yoksinakri Government of India ki Ministry of Home Affairs ki official sing yauna hayang ayupung 13 tabada Guwahati da koki MLA sing suspension of operations su da leiba koki arm group sing amadi koki civil society organization sing yauba mifam amagi sem sab loikri hayang mifam asida yaugadaba koki MLA sing koki CSO sing amadi su leiriba koki arm group sing gi lusing basing ngasi Guwahati da tungkri thajabi yaba pawgel kun sing asina hai hayang mifam asida koki sing na taliba demand separate administration Manipur da miyang gi mihutna lengak siamar koki sing na support tawgadra tawroidra haibigi matang su extension tawamadi su gi makhada satharakwa political dialogue na singbasingda khanaraba yai Government of India Manipur government amadi su dalariba koki arm group singa makhatana su sangdokpa amadi satharakiba political dialogue ki matangda khanagadaba hayangi mifamsida interlocutor AK Mishra amadi Government of India ki Ministry of Home Affairs ki atay official sing yawgani adumainamak Manipur government ki maikaidigi official kana yawgadagi haibigi matangdadi sabna khangmamdri Haukiba February ki mapanda NBN Minister Phamdagi resign tawkraba matungda February 13 ki Manipurda PR lenga klakiba tha ahum pharak pagaloinana Manipurda miyam gi lenga ama CM gi wafam yamna kan ngang natuna lakti adubu semlakani haiba sapsana sukhang mangamdriba lenga asida koki CSO singamadi MLA sing support tawgadra tawroidra haibigi matangda sapsaba ma khangdana leiribaneri Makasa tharakpoina panam pausi digi to papaukrane NE da mitop kya sangsilakpadigi yellow missing gi phibam suksilakpani Dr. T Lima Zami yellow missing na torokpa thabak thoram sing da mitop na ayat papi biaroi asankasar awang pok state sing da mitop kya sangsilakpadigi lamdam sigi yellow missing gi phibam asuki matik so tharakpani haina Nagaland Indigenous Peoples Forum NIPF ki president Dr. T Lima Zami na phongdokre Indigenous Peoples Forum Manipur Sindra North AOC da leiba Imphal Hotel gi sangai hol pangtokiba news bulletin release tawbigi thorom Dr. T Lima Zamin mathaki wapam asi phongdor aduna mang hai free moment regime FMR satnaba sin North East da mitoki masing yamna hengalakri hiramasi gi matang da India gi president prime minister amadi North East state singi chief minister singa memorandum amasu Indigenous Forum na pisin ki palekri yellow missing asi kanana bohona bada yellow missing gi oina bill ama pass toba mathautai hain se phongdoki Indigenous Peoples Forum Manipur gi president Asanka Sana lamdamasida leiribi yellow missing na yaifuna bigi damak tawrak pathabak thoram singda mitopna ayat pibi yaro hepa wapum tamladuna mang hai hausik lamdamasida sahi ani hena thoklibi irang asi mapalamdigi sanglakpa mitop singna satharakpa lalongni masida lamdamasida yellow ngai digi khunda aduna nuksisana leminaraklibi isil inaw singda Saiting piwi yaroi pangthokadoriba Sirui Lily Festival asida mitop khrana yellow missing gi mathakta athingba thamliba si miyamna mi paibigano karigumba amata tawba ngamroi DC Urkul CSO organization singna ngak singani thoram ama pangthorakma matamda tongwan malup amana kian khangan bigi thabak torakpa si satna bi yaroi
ngahaki mi pai ba puhanduna festival asi thugaina ba hona bani karigumba festival asi da mi top sing ayat ba pirak labadi madugi sab sab pakhum lamdam asi da khunda minari bi gelomi sing bi gani lamdam asi da lairi bi gelomi sing wakal hanthani ngai liti warning ngai liti aikhoi punsin si amasum tongan ba lup amana kian khangalak pa si kaidongai de su mai pak pangamroi haba wafam asang kasana phondoki ngasi gi news bulletins release tawbi gi thorang amada DM University ki associate professor Arambam Anoni Yalomi Puru ki secretary RK Vidya Lakshmi Masum All Manipur Tribal Film Organization ki president Assurance Raikhan Dice member oina saruk yaki Amaromdana Velodrome amadi fencing court upgrade tawna ba khanakri kumja English ngani ga kunga tereta pangthok doriba kunthraga mapan suba national games asigi mangoinana Kumal Lampak sport complex ta ladiba Velodrome amadi fencing court ani asi matam ga sunana upgrade tawbinaba Manipur Olympic Association MOA gi maikei digi governor Ajay Kumar Bala da taksingkhri ngasi Rajbhavan da MOA gi mihut kangbu amana governor Ajay Kumar Bala ga unaduna kumja English ngani ga kunga tereta pangthok doriba kunthraga mapan suba national games ta sijinaba yanaba Hauzik Kumal Lampak Sport Complex ta ladiba Velodrome amadi fencing court asi matam ga sunana semganaba taksingkhibani Meghalaya na yumbu oiduna pangthok doriba kunthraga mapan suba national games asida hairiba court asi court ani asi sijinanaba Meghalaya State Olympic Association ki maikaidigi Manipur Olympic Association da haijarakpada masibu matam ga sunana semganaba governor da taksingkhibani Mir kangbu oduda saruk yakiba youth affairs and sport years ki secretary and Prabinda governor na Velodrome amasum fencing court matamga sununa semgatpagi thabak khumang yangsinna bamadi national games asigi mangoinana lusinna ba governor na poktak pikhi hairi amaromda mau Catholic Association gi mute kangbo manasu ngarang Rajbhavan da governor Ajay Kumar Balada community asigi yaifuna thabak sing lokotmina ba takshin khrehainasu pawmuna makhatana su phungdorakli aduga tendang nasumna myamda thamjaramgi Hauzik oina di mayam pausu matang sai lusinjaragi amasum makhata ba no update mayam puna ngamina sena sinel sugi mekedi ki myang phamda makhata na thamjari makhata ba no update mayam puna ngamina si